آه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يتي الله سبحانه وتعالى يتور دو هندي en jarnimo jarore dow foddi en duwani ke ɓurnaɗo tage fo gonɗulira yurmede annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. Haray si on landi kelal ngal ɗo landal musidɓe an e dina musidɓe an e enɗam komi wawata jabagol kon e maggal ko yiru alluwal al ngal e yiru komi andi kon e yiru komi jogani kon dalil e bange komi andi kon. Haray wona ko humudiri e maggal kon fu woni komi wawi andude, wona ko wolete kon fu e bange maggal woni komi wawi andude. Sabu iɗon andi allahu tabaraka wa taala o laɓani en ɓuy o wi wa ma utitum min al ilmi illa qalilan, yani ɗon ko ɓundu non mo be yo ñiɗoyi e ɓundu ndu yeru mum on aya ɗon ko ɓundu, on aya ɗon ko forage non, on aya non ko maayo. Haray mo be yo ñeɗuɗo yeru ko mum kon. Wa ma utitum min al ilmi, ko hay goto e meɗen, hay goto e moɗon okkaka immorde e gandal sina yeru. O yeru mo wiyeten seeɗa o ko bi mana goto e moɗon okkaka gandal sina yeru ko yangodi kon e gandal e yeru ko andi kon e yeru ko arsika kon e gandal ngal kon. Bi mana yeru ko yangani gandal kon e yeru ko arsika kon heɓugol e gandal ngal. Sabu no wodi ɗaɓɓuɓe gandal ko heewi ɓe heɓari buyi, no wodi kadi ɓe Allah moƴƴore muɗum yangani gandal seeɗa, yangude gandal seeɗa heɓi gandal buyi. Ɗum ɗon kadi fo ko e dokkal Allah, yabsutu llahu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah no yanyana dokke ɗen mo o faala, e woɓɓe kadi haray ɗimo eɓɓani ɓe ko ɗum woni mo faɗinani ɓe. Haray bange ngal ɗo landal moɗon ko honɗum wonta sabu ha dewal jaɓe, ɗum woni su'alon. Ko yen yetto allahu tabaraka wa ta'ala jarnen mo ko wawi en taw humpinde, ko wawi en aninde taw fi humpitagol kon ko wonata sabu dewal men jaɓe. Sabu iɗon geli ngal ɗo dewal ko ngal ɗo woni hoore manankum men on, ko ngal ɗo dewal woni marchandise julɗo on. Ɓe mana ko ngal ɗo dewal enen e Allah wonɗen yeyidude. Wona wasi Allah no mari ko hatonjini e meɗen himo sodande en, wona wasi no wodi ko tawata eɗen jonnude Allah fi en wawu yo ɗum woni coggu yen heɓu ko woni kon e juuɗe makko. La, wi'ugol meɗen enen e Allah hiɗen yeyidude ko fino famora e fino nanora. Haray allahu tabaraka wa taala o tagiri en fi hunde wotere pet ɗulle ko ngal ɗo dewal. Wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa liyabudun. O wi mi tagari jinna yimɓe sina fitu yoɓe rewan. E aya on yeeso ɗon Allah wi en wa ma uridu minhum min rizq, ko wiyete arsike kon mi ɗaɓɓirari ɗum tagu angu. Mana ko ɗaɓɓiri en ko dewal, ko honɗum wiyete dewal ko wajjinɗingol e wotinɗingol mo kanko Allah tabaraka wa taala e dow yankinare e jaɓande e jasinkinare. Ko ɗum waɗi ceerno mawɗo on cheikh al islam ɓe maki wonde al ibadatu ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yarda. Ko wiyete dewal ko inde nde andanɗa hoore ma ko nde moɓidirde, ko inde tummidirde, moftidirde kala ko Allah yiɗi yarli immorde konguɗi ɗin e kuuɗe ɗen. Idan dewal ngal haqiqa maggal on ko tawhid on. Wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa liyabudun. Sen dari ka tafsiruje mufassiruna en ko firi illa liyabudun on ay li yuwahiduni, ko fiyoɓe wajjinɗinan, ko fiyoɓe wotinɗinan. ɗum woni monotheisme on, tawhidi on gotimbaku ngun. Eɗen andi tawhid no mari firo. Tawhid ko ifradullah bil ibada, ko wajjinɗinirgol Allah dewe ɗen ko ɗum wiyete at tawhidu. Jon non ɗeɗo dewe haqiqa majje on ko tawhid. Tawhid on woni seede kanje dewe ɗen. Seede dewal ngal ko dewal la budda an tujada fiha at tawhid.
seede dewal ngal ko dewal ko be tawe e maggal tawhid. si tawhid ala e maggal hara nangal dewal. joni noon si tawi en wawi landade ko ɗum wonta sababuji jaɓede dewe men ɗen hara en landike landal mawnugal landal tiiɗugal en toriki allahu tabaraka wa taala e allah hawrindin en jabagol ko selli kon e maggal. bal sincanɗe konguɗi ala e mungoyi ko ye rew batteji karamokoɓe ɓen rewte ɓa batteji karamokoɓe attiɓe ɓen karamokoɓe yawtuɓe ɓen aranɓe ɓen. sabu almami meɗen maliki no maka ni ɗeɗo mofte ɗo ɗe wawata moƴƴirde sina ko ɗeyam mofte na ko aranɓe ɓe moƴƴirno kon. ɗeɗo mofte wawata moƴƴinirde sina hara ɗe rew ka moƴƴuɓe ɓe rewno ɗon ɓe moƴƴini. malam yakun dinan bil ams fala yakunu dinan al yawma. konko wonano diina fewdo ɓe moƴƴuɓe aranɓe ɗon ɗum wawata wonde diina hande de. idan ko en iwtir ɓawo maɓɓe. hadha sual lahu ajwiba min qadimi zaman. ngal ɗo landal hingal mari jababuyeji gila e zamanuji ɓoyuɗi, gila e asru salafi salihi en, gila fewdo salafu salihi en moƴƴuɓe aranɓe yawtuɓe ɓen. ngal landal ɗo heɓino jababuye. idan ko yen fillito ko ɓe fillino kon en wiitoto woni wi'itagol kon ko ɓe makuno salafuna salih alayhim rahmatullah. ngal ɗo landal ngal hewtino ɓe moƴƴuɓe aranɓe hewɓe kono ɓe yaltari e kuruwol toɓɓe tati. wonde shurutu qubulil ibada, shartiji jaɓede dewal ngal ko toɓɓe tati. woɓɓe darori toɓɓe ɗiɗi, woɓɓe dartori toɓɓe tati. en jantoto tatije ɗen ittintinen ittintinade nden ka ɓen ittintinaɓe heddori ɗiɗi. ɓe wiwo sharti aranon fi jaɓede dewal taw ko ikhlas, laɓɓinangol allah tabaraka wa taala dewal ngal. tamamul ikhlas ko wiyete kon laɓɓinangol allah gollal ngal laaɓal timmungal. be on tigi laɓɓinana allahu tabaraka wa taala dewal ngal bi mana o waɗira ngal fi makko kanko allah tam. tawhidi on yurni ɗon hoore wi awa miɗo ɗo kadi ka ikhlas. ikhlas on ko majma'u tawhid bi mana ɗon ko carrefour ko central ko wiyete kon tawhid. sabu ko wiyete ikhlas ko laɓɓinangol allah tabaraka wa taala gollal ngal. o laɓɓinangol allah tabaraka wa taala dewal ngal ko ɗum ɗon non woni gayatu tawhid on. hattirde ko tawhid on woni naɓude julɗo faade muɗum. idan si on tigi laɓɓinanari allah gollal ngal o waɗirari ngal fi allah tam, o waɗirari ngal fi welaye allah tam, dewal ngal ngal sewi ngal sembi ngal jaɓetake. habbo ɗen addugol dalil on yehen e toɓɓere ɗimmere nden. toɓɓere ɗimmere nden e sababuji jaɓede dewal ngal ko tajridul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ko iwtirgol ɓaawo nelaɗo allah, ko wiyete jokkugol nelaɗo ngol ka dewal. si tawi a waɗi gollal ngal tawi gollal ngal ko shar'inangal, a waɗiringal fi allah, e reftike non, e refti non kadi a iwtiri ɓaawo nelaɗo allah on e gollugol ngal, ɗiɗo tawtidiri e hino ko dewal bi mana gollal shar'inangal yamirangal, a waɗiringal fi allah, a iwtiri ɓaawo nelaɗo e waɗugol ngal, haray a timmini shartiji ɗiɗi ɓurɗi mawde ɗin fi jaɓede gollal ngal. ayyan kana ko woni wo ko woni e gollal ko ngal laati, woni julde, woni hajju, woni korka, woni zakka, woni jantagol inde allah, woni moƴƴagol e kawtal, woni ɗiggangol nene e baaba, woni nafugol goɗɗo, woni ittangol goɗɗo ande, hay moosangol goɗɗo. si tawi ɗiɗo ala e nder moose ɗen ala baraji majje. tabassumuka fi waji akhika laka sadaqa, ko julɗo mosanta julɗo musidɗo mum kon ko sadaka o itti. on sadaka ɗon mosangol julɗo musidɗo mum, si tawi a waɗirari ɗum fi allah, ko waɗirɗa ɗum ko fiyo okkore mbuɗu, ko waɗirɗa ɗum ko fiyo tawte o jingane, ko waɗirɗa ɗum ko fiyo iwtir ɓawo maɗa, walla ko waɗirɗa ɗum ko fi tuyo andu a waɗi ɗum wona fi allah warruɗa, haray ala baraji. naam
iwtira ɓaawo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam kadi e muɗum. Nelaaɗo mosatano mose awa saku jala henkita. Nelaaɗo mosatano mose nafigaku mosinkino harano fanani on tigi boneji ɓaawo mose ɗen. Ko yi'unoɗa e maɓɓe wo walla ko nannoɗa e maɓɓe wo fellitu ko ɗum wonno ka ɓernde maɓɓe kamɓe. Kala julɗo ko non hani wawde, ko wowulɗa wo, ko wowlanɗa goɗɗo wo yo taw ko ɗum maranɗamo ka ɓernde. Ko holluɗa goɗɗo kay alluwal ma yeeso ɗo wo yo taw ko ɗum maranɗamo ka ɓernde. Kono no mosana on tigi, no wolanamo ɗatuɗi, no suuɗitanimo ton bone, ɗum ko jikku nafiqako non. Yukhfuna ma Allahu mubdihi, ɓe suuɗude konko Allah feññinoyta. ɗum ko sifatun min sifatin nifaq. Ko wonanma kon ko woni ka ɓernde ma kon fi neɗɗo on kon wakkilo si tawi ko be yewtamo ta ko ɗum ɓanginantamo. Wota maran mo konnagu e ngaygu feññinanamo ka hunduko giggol e laaɓal. Ko ɗum waɗi hay ka moose ɗo ko yen iwtir ɓaawo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e moose ɗen. Ɓaawo ɗum toɓɓere tammere nden karamokoɓe hewɓe wi ko kulol Allah ngol. Si neɗɗo hulata Allah dewal makko ƴeddata. Ko wiyete non kulol Allah ɗum no mari firoji hewɗi. Almami Maliki maki kulol Allah ko fi'lul ma'murat o tarkul manhiyat, ko waɗugol yamiraɗi Allah ɗin haɗa accaɗi makko ɗin. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah maki ko wiyete kulol Allah ko an la yaraka Allahu haysu nahak wa an la yufqidaka haysu amarak. Wota Allah yi e kaw haɗuma ɗon, wota Allah hattoma kaw yamirma ɗon. Wawɗo ɗum ɗo wo woni kulo Allah, woni hulowo Allah. Haray ɗiɗo tati musidɓe julɓe tedduɓe ka jabagol landal mongal ko ɗiɗo karamokoɓe janti e bange shurutu qubulil ibada. Arano on e shartiji jaɓede dewal ngal ɓe wi ko laɓɓinangol Allah tabaraka wa taala gollal ngal. Famad dalil, ko woni dalil on? Bal adilla. Allahu tabaraka wa taala o wi ka alqur'anare teddude, wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Wama li ahadin alana hay goto indahu ka Allah min ni'matin moƴƴere, min ni'matin ay sawab joddi e baraji, tujza ndi o yoɓete ay tudfa ilayhi, baraji ɗi o jonnoyte, baraji ɗi o yoɓete fi gollal makko moƴƴal, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, sina ko ɗaɓɓiri wela ye joma makko towuɗo. Hino aya on, wa mali ahadin alana hay goto indahu ka Allah min ni'matin joddi moƴƴere ko yoɓete, tujza ko yoɓete, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, sina konko ɗaɓɓiri wela ye joma makko towuɗo. Hebi mana so ɗaɓɓi wela ye yimɓe Allah accidaymo yimɓe ɓen. Mana so ɗaɓɓi wela ye jama on o acci wela ye Allah, heɓugol wela ye Allah, o hendo wela ye yimɓe ɓen, Allah ɗawamo wela ye mum. Aya go kadi wonowo dalil kadi wonde mo laɓɓinanari Allah o ƴettantake. Allahu tabaraka wa taala wi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushriku bi ibadati rabbih ahada. Woɓɓe wi wurin sababu nuzul oɗo aya o goɗɗo wi no nelaɗo miɗo yiɗi juulugol kono sago am fof anday mi juuli. Woɓɓe go wi ko goɗɗo go wi no nelaɗo min de miɗo yiɗi waɗugol ko moƴƴi ko Allah yiɗi yarli kon e ko sunninɗa kon, kono sago an de Allah ɗawantala yimɓe ɓen andugol mi waɗi. Naam, woɓɓe go kadi wi'i wo ko woɓɓe waɗi ko moƴƴi tawi ɓe faani nder ton mantede seede mum ɓay ɓe mantaka ɓe yiyanaka, hande kadi ɓe acciti gollugol ngol. E ɗon andi waɗirgol fiyo yimɓe ɓen yi'u ɗum ko yiingo. Accirgol fi ɓe yi'i ɓe mantari ɗum ko angal laɓɓinangol Allah non, ɗum ko shirkugo non, ko yiingo non. Sa waɗiri fiyo wowle a shirki, si a accitiri waɗugol fi alaka wowlede holli jakari ko a yiniɗo a shirki. donc ko ɗum waɗi harayi yo Allah asiko e laɓɓinangol mo. Allahu tabaraka wa taala wi ɓeɗo faman kana yarju liqa'a rabbihi, kala tijjiɗo maya immito hawra e joma muɗum, falyamal amalan salihan, yo gollu gollal moƴƴal ngal,
wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada, kon non woto kafidu e dewal jooma makko ngal e hay goto e tagu Allah. Annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wonde mo yini ke Allah holla yimɓe ɓen haɗana mo noon baraji ko yini ɗon kon. Yingo e naninagol ko shirku, waɗirgol fiyo yimɓe ɓe yi'u e waɗirgol fiyo yimɓe ɓen wowlu, seede mum no tuɗiti noppi, darugol si ɓe manti, darugol si ɓe andi a waɗi, darugol si ɓe weltori, e ɗum ɗo ko shirku. Shirkun asfarun, oɗo ko shirku to soko ni, kono wiyeede makko shirku to soko ko shirku nambarantejo, sabu o bonnay gollal. Mo waɗiri fiyo wowle walla fiyo yi'e o ala baraji gollal ngal. Allah tabaraka wa taala wi la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin. mi wondi am Muhammadu, sa yinike a waɗiri fiyo yi'e e fiyo wowle, haray golle maɗen poɓi hayri ko a lattoɗo jeeyaɗo e hayruɓe. joni si tinelaɗo kambiranama hunde enen yeyte sikke, haray ɗon ko wattagol haqqille ɗum. dalilaji ɗin no ɗuuɗi wonde mo waɗirari fi Allah wala baraji. fitra on tigi haqqil kin alfikru salim, haqqil hisuki kin tigi no andinayi wonde mo waɗi hunde waɗirari welaye, heɓugol welaye ko waɗiri kon fi muɗum, konko waɗiri fi mum kon ɗon darata gollal makko ngal. toɓɓere ɗimmere nden ko iwtirgol ɓaawo nelaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam e nder gollal ngal. Allahu tabaraka wa taala wi qul atiu llaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin. yetoɓe yo Muhammadu ɗofte Allah ɗoftoɗon lan, si tawi noon ɓe ɗurnike ɓe salike ɗum, yetoɓe Allah yiɗa ɗen golle keferaku ɗon, ɓe mana ɗen golle geddi ɗon, ɓe mana golle salare ɗon. ɗum ɗo holli wonde inna allaha la yuhibbul kafirin, ay inna allaha la yuhibbu amalahum, Allah yiɗa golle maɓɓe. ɗum noon kamɓe ɓe waɗirari sina fiyo mante fiyo yi'e, enen julɓe ɓen waɗiren fiyo Allah weltor. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Allah wi latanike on e nelaɗo Allah on ñentinirgal mo moƴƴal ngal. ko ɗum waɗi kala waɗirɗo gollal tawi na ɓaawo nelaɗo Allah on woni ko iwtiri, o na nelaɗo o ñentini haray o hayri. Allah wi nelaɗo qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. si tawi ɗon Allah wi yeetoɓe ɓe yeetoɓe, si tawi ɗon yiɗi Allah jokkelan ko ɗum yiɗinta on Allah. mana ɗum no ɗuuɗi e ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba. qila man yaba ya rasulallah, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. nelaɗo maki on fof naata aljanna sina saliɗo, ɓe landa kon boni saltoɗo natugol aljanna, ɓe maki ɗoftiɗo lan naati, yedduɗo lan salike. mo ɗaɓɓi ko rewira Allah, ko wona ko nelaɗo rewirno Allah, o hayri o yangike mere, jam makko wo adna makko on tekka ɗon, sina ɗon hasira duniya wal akhira, o perdi adna e lakara. ko ɗum waɗi koye jokkuɓe ɗin bidiyaji jani e ɗen sincale jane ɗon, a tawa hiɓe sinci dame hiɓe asi pammeji jani hiɓe waɗi to réseau kaɓe ko ɓe arnakira yimɓe ɓen, ɓe hippo yimɓe ɓen, ɓe moɓa jawle, sabu ɓe andi hon ɗum ma lahum fil akhirati min khalaq. Allah ɗo joddi ala ɓay hiɓe andi koko sinca, ɓe jokki koko sinca e dina, ɓe woni noddude yimɓe faade muɗum. donc ɗum waɗi haray nafagol ngol no ɗuuɗi ton, nemaji ɗin e teddulɗen no ɗuuɗi nder ton. yo Allah dandu en noon en teddude adna ɗo, jasoyen yawmal qiyama. fadhalika huwa alkhusranu mubin, ko ɗum woni hayre ɓangude nden. haray buyi e karamakoɓe ɓen dari e ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi, woɓɓe ɓeydi ɗon kulol Allah ngol, ɓen ɗon kadi dallinori honɗum innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, ko Allah jaɓanta golle muɗum ka jeyaɓe makko ko huuloɓe mo ɓen. so tawi on tigi ala kulol Allah, gollal makko Allah ƴettata. haray ko ɗum ɗon woni jaabawol landal mon ngal fi chartiji walla piiji wonayɗi sabu dewal julɗo ƴette. ɗum ɗon woni korka, woni julde, woni hajji, woni zakka, woni jantore Allah, woni sadaka, woni ɗiggere, woni nafa, woni ittangol yimɓe ɓen ande, woni hay ɓurgol bullal itta e laawol. mi wi on hay mosangol julɗo, ɗum ko dewal so tawi a waɗiri fi Allah. kono beta ko fi Allah tawayɗa iwtiri ɓawne laaɗo, ko a neɗɗo kadi hulowo Allah. amma ka bange ibadat ka dewe,
ko be tawa dewal ngal ko shar'inangal konko wonɗa wiide ɗon ibadatun indaka la budda an takuna mashru'a. so tawi dewal ngal na shar'inangal ko an sinkingal ko tafangal sinca ngal ala dalil ka qur'ana ngal ala tindinore ka sunna annabijo sallam ngal dewal ɗum mo yangike ɓawo maggal o yangi hoore muɗum. ndaare ayaji qur'ana ɗen jangon hadiseje wiyede ɗen mo sinki ka diina o jonnitoyte ko golli kon. abdullah ibnu mas'ud maki ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, jokke woton sincu ko nelaɗo wonno e dow mum ko yoni on. bidaji ɗin ka diina ko ɗi fitna ko ɗi hasara molanaɗo yimɓe men noon yiɗa fi majji wowle kono ɓay pellet si weeti bimbi mo be wancina e tasi mum kafe yaraka mum goɗɗo ala dawde ka goɗɗo si itta kooƴe. a faami wona goɗɗo e men jalbinta nange, wona goɗɗo e men weetinta, wona goɗɗo e men niɓɓinta. hay goɗɗo fiɗuma ɗo korteru ko wawi ko wargol ma na immintinoygol ma hasɓe o nadata aljanna o nadata yiite. laaɓanen yimɓe ɓe reedu ka bange diina. tentini heɗaɗo, tentini heɗeteɗo, tentini yiɗaɗo welɗo ɓandu. rentine yimɓe ɓen e bidiyaji ɗin hiɗi yangude yimɓe ɓen moƴƴa. yimɓe no accude ko bindi addi kon ɓe jokka ko yimɓe andi addi kon. ɗum noon mo acci ko bindi ɗin addi kon o jokki ko yimɓe ɓen yira kon o heɓoy tabaraji de e juuɗe yimɓe ɓen. ceerno isaga dogol ma kanino en ɗum haray ko yen wakkilo ɗaɓɓiten ko bindi ɗin addi kon. alkhayru kulluhu fi ittiba'i man salaf wa sharru kulluhu fi ibtida'i man khalaf. moƴƴere nden fof ko wodani en koye nder jokkugol ko moƴƴuɓe aramɓe ɓen addi kon, bone on ko wonani en koye nder iwtirgol ɓaawo ko sakkiti ɓen sinci kon. woɓɓe no sikka o diina sa jokki ko selli ko laaɓi kon e muɗum amayay e basal, amayay e tampere, amayay e ande ɓe famari. wallahi si on tigi jokki diina kan laaɓuka kan gurdam maɗan newoto, aduna ma on o feƴƴiray doyi, lakara ma on o newoto. wallahi nemaji ko yimɓe woni neminorde anna kon fof allah tawnete dagiɗi ɗin fof har muɗin fof kadi allah dannidire muɗum kadi wuura gurdam yettiniɗan ɗo maya tawoya allah ko a tedduɗo yawmal qiyama. isan diina e basal na nene goto, diina e tampere na nene goto, ko diina e hettare woni nene goto. kono noon ko si en laɓɓini si allah laɓɓinana en, ko si en laaɓani tagefo gon si allah laɓɓinana en, ko si en moƴƴike tagefo gon si allah moƴƴinana en. sina ɗum en boolidira e ɗo moɓen ɗo aduna yawmal qiyama tawa en allah ta ko hersa e tanaji. dari ayaje ɗen allazina taba'u wallazina tubi'u, jokkunoɓe e jokkanoɓe ñande dargal. wa ra'awul azaba sanga ɓe yi lette ɗen heɗen andi jokkunoɓe wiyay allah nanguɓe ɗo rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. allah men jokkuno ɓeɗo yeesoɓe amen e kohoɓe amen ɓe majjini men laawi ɗin. diina si wopi tawhide sunna wallin ala probléme. si laawol diina woni sincagol ɓaawo annabijo sallam wallin jokku ko annabi e sahaba en wonno kon e dow muɗum. sino sati nisoygol yeeso allah ko ƴettuɗo ko nelaɗo e sahaba en joganoki, wona wallinɗo ko ɓen joganoki sati nisoyde ñande dargal. yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula. eno oɗo aya ñande yimɓe toñirɓe hoore muɗum lundagol nelaɗo aroyta ɓe ngata juuɗe maɓɓe ɗen mo ɓe ngata juuɗe mum ɗen ɗiɗi yadayhi. anna ɗo mo maapike ko hondu ndu ngatata, mo maapike yawmal qiyama o ngata e juuɗe ɗen ɗiɗi kala. o wiya e jalla am jaka mi jokkayno oɗo nelaɗo mi sela jokkugol yimɓe. e jalla am daari o mo mi jokki ɗo majjinilal laawol nelaɗo. sheytane woni woppowo. haray koye wattan haqqil moƴƴa. imamul marwaziyu alayhi rahmatullah ɓe makani en wonde laktisadun fi sunnati khayrun wa ahabbu ila llahi min ijtihadin fi bid'atin. wonugol maɗa ka hoore sunna ko a raɓɓinɗiniɗo a tiiɗa fota
hiɗa raɓɓindini ka sunna no ɓurma moƴƴande ka Allah a wonde tinniɗo wakkiliɗo e nder bidiyaji. Sabu bidiyaji ɗin ko ɗi perdi yawmal qiyama. Ndare imamu Suyuti ko firi ayeje ɗen kon ka surat Al Imran, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma allazina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amma allazina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba. Ayeje imamu Suyuti maki allazina abyaddat wujuhum yawmal qiyama hum ahlus sunnati wal athari, amma allazina aswaddat wujuhum yawmal qiyama fahum ahlul bid'i wal hawa. Yimɓe ɓe geece mum ɗen rawnoyte ñande darngal jalba ɗen ko yimɓe wonɓe ɓen e dow ko nelaɗo acciri mofte ɗen kon. Yimɓe ɓe geece mum niɓɓitoyta ɓawla ɗen ñande darngal ko ɓen ɓe andanɗa hoore ma woni e hoore sincaɗi e beleɗe. Ɓe jokki beleɗe e majjere e sincaɗi ɓe acciti ko nelaɗo wonno kon e dow muɗum. Yo Allah dandu en. On jarama buyi, on weltanama. Shartiji jaɓede dewal ɗin ko ɗeɗo. Aranu ɗum a laɓɓinanayi Allah, gollira fi Allah, ara gollirari fi goɗɗo. Ɗiɗaɓum ɗum iwtira ɓawo nelaɗo e nder konko wonɗa gollande Allah, gollira fi Allah ɗon. Tammum ɗum yoɓoɗa kulol Allah e hande e goƴo e bange Allah tabaraka wa taala. Ɗum ɗon ɓattinte ka yurmede makko, o darire yurmede makko nden, o jaɓane dewal ngal, hoyfintinare ma nden e woɗɗitagol harmuɗi ɗin, ɗum wona sabu o ƴettane dewal ngal. ɗum en fof e meɗen yo Allah arsiku en ɗum inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.